Pasalamat kami, uling mapamintula kaya kami ding memari. Lalong-lalo na rin kayanakan, amaralas kalat-kalat king dalan kanito. Ma'am, ko pumunta. Lambak, sir. Tadi ko po kwarto pas. Wala po eh. Oo, mga po kanyan. Ako po magsilbing nilabas, kaya hindi ko muna. Po, wala na ko pong quarantine pass kaya patala ko pa sa social distancing. Patala ko pa pong face mask. Pasensya na, sir. Eh, pwede naman. Pwede po, pasensya na po. Pwede pong Ibalik. ibalik. Oh, sige po. Sige Pasensya, po, boss. Ingat po. Pasensya na po. Thank you po. Kapilan kaya ibalik kin dati ing ega na gana. Kapilan kaya datang ingaldo na akawol at aumakong pasibayo deng kanakong miinda. Kapilan kaya mayari ining pandemya. Kapilan kaya mibalik kin dati ing ega na gana.
Daddy. Nak, ibalik mo rin king dati. Giyang delikado, poto ami sa naiglam, makasagap kong sakit, na malyari ko pang ahuli, karengka kong pamilya. Maragulong kong pasalamat king Ginoo, nagawa na akong instrumento para lumingap kareng memaryo ko. Ini pala ang kakong misyon.